الحمد لله رب العالمين أنت خير الرازقين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك من تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. Ya Rabbana, qul derip kılgan dualarımızı, dileyen dileklerimizni, cuma namaz vaazlarımızı, dua istiğfar tövbelerimizni ya Rabbana, izgi amellerden bar etip, kabullardan kılsan idi. Ya Rabbim, keng rahmetlerine, hayır barşalarımızga da erişirgen nasip eylesen idi. Bendeşlik bilen kılgan hata kimşiliklerimizni, günahlarımızı yarlıkasan idi. Ya Rabbana, vafat bulan merhum ervahlarımızın, enke etkeylerimiz, ebi obalarımız, 70 buğun ebi obalarımızın ruh şeriflerini şad kılsan idi. Zeynep İlyas kızının da ruh şeriflerini ya Rabbim şad kılsan idi. Kabir gazaplarından saklap, kabir rahmetlerine eriştirsen idi. Kıyamet günlerinde jingil hesaplar verip, cehennem otlarından saklap, sırat köprülerini ötüp, cennet, icma kapkalarına açıp kürüşüler arasından henne bizge de bularına nasip eylesen idi. Uluq cennetlerinde, Firdevs derecelerinde, cennetinin, icmahının yukarı urunlarında, kuşboyut dağları negizinde altından gümüşten düzülgen cennet binalarında, Kevser yılgalarının güzelliği, şiverliği, salgınlığında ya Rabbena, enke etkeylerimize, bir obalarımız, cemaat iptaşlarımız, balalarımız, onuklarımız, tuğanlarımız, din kardeşlerimiz bilen ya Rabbim şuşulay ettirip, Kurkem meşit yurtlarında, cumga vaazlarında, namazlarda ışıraşkan gibi, cennet dalınlarında ya Rabbim ışıraştırsan idi. Rabbena atina fid dünya hasenete ve fil ahireti hasenete ve qina azaben nar. Birahmetike ya erhamer rahimin. Amin ya Rabbim. Allah subhanahu ve teala kabullarından kılsaydı muhterem kardeşlerim.